guys, nami sa Mactan Airport na. Woo! Woo! No, first time ni na ako makasakay og airplane na. Woo! Woo! Ang kuyog karon ako mga family sa side sa akong papa niya. Kanay siya, lahi man ni siya. Side man ni sa akong mother. Yeah. But unfortunately, lahi mi og destination. Ato man make Davao niya siya og iyang parents ato sila sa Palawan. Yeah, Palawan Express. Yeah, I've never had an experience in a plane before. Yeah. Napamiss boarding gate and it's 9:40 na. Ang departure is 10 p.m. AM 10 a.m. din. So, among gida karon while namin sa airplane kay di ba magkaunt tag bubblegum. Yes. Ngano magkaunt tag bubblegum? I don't know. If that's the plane, man. Yeah, we there. We're going there. Yeah, we go there. We've got a lot of time to spare. Kapit tayo alas 10 bitaw. Kapit naman. Magamit na dyan na to ang airplane mode sa atong cellphones, guys. Kaya ba mo si purpose sa airplane mode? Para mo transform ang phone into an airplane. Oh my God! He needs some milk! Basta ma-interrupt tong radar something sa airplane na murag issues sa paglanding. Yeah. There is no history nga nagka-plane crash tungod lang ana nga cause pero na ay naka-try na o kanang soya na nga cause pero wala na plane crash. I'm not making sense right now. So muna guys, keep your airplane modes on. Pwede naman mo mag-music, pwede naman mo picture, basta naka-airplane mode lang mo. So better be safe guys. Yeah, karon kay first timers man ta. Woo! Woo! Snack time sa 3, 2, right. Yay! Yay! Mga to make Davao guys. Kay reunion sa muang family. My family. Nya, daghan man may kayo dito. Pero hopefully sa maka-adventure sa dito sa Panagsa. We only have 2 days dito. I think 3, including na karong adlaw. Nya sila. 4 days? Oh, 4 days. Pwede ba namin mamali? Mangligo sila. Okay. Mga unya-unya, we're about to part ways. Then, so ako ang gamito ng pang video is ako ang phone, which is very bati iyahang quality, iyahang rare nga megapixels is only 5 megapixels. Kaya ang contrast dili klaro, medyo cloudy. Iyang front kay layo ra kayo, VGA. So when I vlog, ang rear camera kong gamiton, yeah, I can't see myself, I can't see my face. So maglisod ko adjust para makita kung naon ninyo, no? Kaya di ko kita. Kay kung mag front face ko, square naman ang resolution niya. Which is bati, because black bars matters, man. Okay, let's just na hapit na may mang larga. Woo! Excited? Yeah! Bye. This is Jen, and together with my team, welcome aboard Cebu Pacific. We are now ready to depart for Davao.
natin sa paliparang pandaigdig ng Davao. Maligayang pagdating. Abot nami guys. Hi, I'm using my dad's phone and I'm eating ice cream. So guys, naabot mi diri sa Davao. Medyo init man kayo, so yan na lang mig SM parang pabugnaw. Yeah, sige na mig suri-suri all around the place. My family's back there. Yeah. Okay, so nagsurisuri ko kakuha din no. Pwede naman daw surisuri. You know what? Honestly, kani Oppo, it's very nice with it. Pero yeah, ang response kani sa frame rate medyo hinay-hinay lang kanang dili kay siya pas-pas. Anyway, guys, I'm literally everywhere in this place right now. It's so massive. Look at that.